Hai menaza ting choma I awang riame zai namai go Zeme news man sage hai menaza klum. Namain cheke zing kai me dai kum changna jang kai kana ri mai chogo Zeme news man sa Zeme ko na ine hai mena hangel yagai dera dele. North East State Assam ge kram ke zis ro kum changna jang kai kana mai gena chuja mai ria chang ge Assam ge tingri je mei bigna jimna chai di be plan hai ket sai chang dele je khachule zai iron mak je tingri be na mei bigna lung hare je bam gai me plan te je jimna lak ngem dai me lung hare gai dele je khachule mara sam pom ne sa je chunaria chang be lak naria jimna am me relief camp ge lamui re le je khachule zai iron mak je NDRF me ne sa je Assam gu rescue team re me mai luke tingri bigna jimna plan chang kresna je hai ngem zen ri pa kain le je khachule zai national disaster response force state gu focus person ne sa jan 9 che ke jing kai chom kum changna jang kai kana ba mai ge Assam ge hadui nei te lu ja hadui nai pa bam ge jimna ram lungka harem ram ja hang hai squirian ri pa kai le je khachule zai NDRF me go team kai suruk chunaria chang ba district re me dai ge lungka hare be bam ja hadui nai ba bam ge pni go hadui nei te lu ja lung hare zai te do lang ram ja ri pa ja pnui ta te la mui le je khachule North East State Assam ge tingri ta di ja bam ne du Brahmaputra ngeu ki benai Barak Valley ngeu ki hadui dip ji gena be bam sangne ge hadui de tau ja chunaria chang ba district himre suru ka hadui ja nai ja la mui re le je khachule zai iron mak ja Assam go chief minister Dr. Himanta Biswa sharma ne do chi Barak Valley beuking ngeu ki gena hadui dip ja Silchar town ja hadui nai ja bam ja Silchar go MP Rajdev Roy benai DC ja SP mram ja ngolu ja gari nei lim begena Silchar town hadui nai be ja pi ro gai le je khachule zai Assam go chief minister Dr. Himanta Biswa sharma zai Kachar Hailakandi zai Karimganj go deputy commissioner DC mram ja ngolu ja taw don taw ro gai le je khachule zai Nagaland ge all Nagaland amateur Muay Thai association team ge ne United Muay Thai Association India National Championship kan tab ge mina hangkre gut chumme gold medalist championship ke ne diwang zai mina hangket pro title belt victory ge ne diwang de le je khachule zai aizen che ke zi kres ro kum chang na jang kai kana ma ge Madhya Pradesh ge sport Muay Thai Association of MP mina organize te gai be ge ne kan tha de le je khachule zai India ram Uttarakhand ge pui mi pting kum kreu ko na ko je pe pui ne pe mi ka cham ko da ge rangkang chang kreu pe je ge dui ra hang ge zai ta sia be te ra hang ge zo gai be ji ge na chim pui mi na pe na pting kum kreu ko na ko jam pung pe ti le je ka chule zai chim pui mi pting kum kreu ko na ko je pe pui ne ra hang me zai pe nung ka cham ko da ge mina hang na da ge zo gai be ji ge chi mina hang na je chim pui mi pting kum kreu ko na ko je lo na ka dui le je ka chule पुलिस में सा जी पुई मी पुई बनाई चिप ना पे वंग का दाई पे जे चुना टीम नु जे बांकी के काई ने दिले जे खचले Zainda ne ka Nagaland samjoram ge hadui pong tukben dergene ka klub zenz 9 che ke jing kai ke chum kum changna jang kai kana ba mai ge Nagaland samjoram khulogene village go authority mrame secretary chairman jai matai mrame wangja chimina hang te sera hang me bo punin taw hro gai dele je khachele jai chin taw hro gai bige hadui pong tukben derga chi samjoram go chairman daga ma dukamo be gale je khachele rahang rame bo zne pnuira ta ja pnui lumpum ja mak tale na sam sab ge jai pnui ka hanab jigene samoni ko le je khachele suppose jigene chi rahang rame bo mina hang te sen me bo zne chi samjoram village go chairman ja kulun bedu ke de le je khachele jigene pnui hai manan taw ro gai lu ja sam ke ja ibigene dam ja hai mna ke ka compromise de le je khachele Aigena na main che ke jing kai men dai kum chang na jang kai kana ri mai chogo Zeme news man sa loi gai dele nang ni na pi gai jang ki gai be jigena hai mna ja to dele